Nakaliang jong ka Batisi TV mentah ka kenti ngin wanra nak benta jong pi ya ka program ba kerpang ka program ka bai dei bat ka bam lani ka bangi tiba ka tin pareng kum ka food review bat shwa bangin poi sakata kani ka long sibenta ban ailat ya ki khon samla don sap bakin penya ya kani ka program bat kita kiri ki arngut ki YouTubers ki badoni ya YouTube channel la jong ka bagi khot cat analyzer. But kini ki YouTubers kin penya ya kani ka program food review haga ba kin leirung haga wei ka jakabam hang ni hanong ba ban mat ya ki jingbam babon jai Kebelah pi ngari kya ngari lezat ban ni piang sung bahaya pi bara kabam kede kaba ki jing thau ni hasla perthei ki dan kam bante kamet ban yo bor badru ban em namar klem kabam nimla ban em handai kat banaya kisni hakane ka juk bamenta kuru kom pen kre kabam kadi kala nang pher ban ni la yo lat ban bam ki bon jai ki bam step bam sni ban bam met ki ba har kom menta ki jing met ni lami pi she ka wei ni jaka ni hau nong ba shlong ka batter wai ni ya ki jing bam ki babon jai ten naya buditin syo yang ini pek ayo kita ke jaka kadan mentrai ni mentang hiladan hapo Hideaway Cafe Laitumkhrah but kini ki parlak jengi mga di kateng case and nga di nangrai but YouTuber nakakenhon to circle spectrum kung mga Robson Marvin nga di rapper nang roy rap kasi but nga mentapat dan idele ni but Max Kublai pi baro ngakerteng ide di kijing rai ki ba ngajurai ki long ki cover jong kijing rai penar kijing rai kasi lambat kijing rai English ru kumju but kumju ru ngala yo ban yatri lang but i DJ Wanshan ha kijing rai kasi thi kerteng jong adi Max Alex Tariang aka XX Easy ngadi DJ te ngadi producer and sound engineer ro oh my god Jahang ni dan ke cheesy potatoes. oh should be betul lah Semua bangga. Cheers. oh Ini cheesy potato, ini cheese nak pedang. Ini oh boy, look at that. Yummy, yummy, yummy. There you do cheesy potato bengi pamantan pin ay kat no nakasan. San nagasan I love it san nagasan Ngaro. San nakasan. So tasty. then tangin bam no the ukondo but the chicken pakora banget dan sausage ru Bang? bang cheese Bang? banget Sudah. Teman-teman ini makna kini crispy chicken strips. yes Yes. oh yes adi oh you welcome there let's go oh dude Ulang fresh nang dah ulang keseranya. kadai oh very unique at nga best kan kawai ro kaya ha but kiwi it is with the pinata pa sauce na mayonnaise so yang bet Uni udah sesuai baru starter. Bukan tengok Szechuan roll. Tengok ini mat. oh yes Alright. oh yeah bro I think I won't wait for this get this chance man Namna. too good Kesan. comfort tambah the taste of the chicken inside spectacular Okay. Try it. Small piece. kadang ni jinsat bulu malap dah mah don't know you semakan jor tu jor apa ah kita ada untuk bet apa am blend hala tu lah tu best lah long kuih deh ha nak patai show nak batai nak patai show can't say too good swear Feel impression mayonnaise bang Yang ada usat ni. coba bam ini, kemudian kulung ini kenapa
bam jumlen bam sat da batha lupa kapor ba pisua ba pin panu ni jing bam. Temen-temen perang ini mana you Hakuna Matata burger, spicy chicken, but keniga momo platter. Ngan samingi berlengan. Ubon jam ha. Ubon tu jam. Ngabas ubon. So good. Kedua was perfect. Bang ha baru. Kani tu dengan biang sesuatu pan kenang ni. Hideaway did the best. Yes, perfect. Dasar kata ta? Ha, dasar dah. Biang. Tapi lah kamdat kam siapa? Kasdang. Alas dasar. Apa sentuh biar semua bau sat. Jing dalam tiang menurut. Lepas apa dia? Asal. Kedok awak ip ha. But ki jingber ki jingbu para khot kila. So tip ha kan kedok. The day bapilong bi babam sat you. This is the one for you. Yo. This is huge. Ubang bang ni bawa. Hai. Tamang semua bau duna dok kan dia kan? Kan dia. Sat. Satu sat. Ula dia spicy fried momo. Wah spicy pula. Kalau sat ni dok. Memang ubang tu dah. Kibu ya sok mungkin churne apa? Entah boleh ki ai. Sok mungkin untuk sok mungkin berjengam. Semakin cut. Ni nak jerong roki ber pian. Teman momo tu bang. Favorite kena sauce ru ya ham momo. Best apa ni long plain, jadi sat, ni beri long gravy. Gravy. Maksud depan ni besar, bam sudah belum gravy kejar sat. Betapa nikmat ikan ikan juicy burger, spicy Korean noodles, bersyukur ke samyang, dan chicken fuyong. Kebra kalau PM the video betul siap, mat ni meroy. Filan yang menbam berak ke wesisun bam. Kata dengan page, andang ada. Bro, you can do it. Let me see. I'll do it. No problem. Okay, let's go. It's going to happen no matter. Oh. Okay. Kau ni chicken fuyong, right? Paju mat menurut. It's the first time that I'm having this. I think it's going to be great. Take them now. Awesome. Jalong a bit kind of egg roll. And very soft, very sweet, very chill, very good. Fantastic. They bro mata kuang kimbam ni Korean spicy noodles. Okay, biang baik. Itu buat pelut ni. Malah berpelut. Competition. Kita. Nah dengan bam ini. Bam dan peleng so ngah bam peleng. Sorry. Oh, tahu bang lah. Nasat lah. Mentah, haka bakado ngin mat saya kanika. Thai noodles, pork. Let's go. Yummy. Okay, let's go. Yeah. Ngating dengan bam kado senyang because it's my favorite. Yes. I same here. Hey, my favorite is dosnyang. Kun pie ni noodles ni. Wow. May bang terkejut lah. Veg boy. Oh yeah. Kanika kado senyang teka ba jam ha. I think Noodles ubang ha. Kau dia dekat best ah. Too good. Too good. Tena gitu barak ki bam bangila bam mentah. Kano ka bam fifi bang do. Kabam na bang do kadai itu first bang cheesy potato. It's like make me feel fly. Yang ada kedai itu ke Hakuna Matata burger. Bang. Yang ada yang best itu ke itu Szechuan roll. Yang best pula. Yang ada bang ki chicken strips, kilong shrimp, kilong so yummy. Ngasa kumjo Hakuna Matata. Maru Hakuna Matata. Hands down. Oh yeah. Dia kembali pilih ikan ke review jengi ni apa? Hideaway Cafe, Bumfil Road, Laitumkhrah. Ngit kembali piru pinwan hidalade, but mat banten jo, but
besar ya kini kabam ba ki terwahang ne. Tat hadu bungin dia sembiang haki baik pat ki program benang bot keble pi.